أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكفي كون يستعمل مردونغو هرما زبرامج كاو سيوزي تكلز هرماي باجاتين الواقع القمري بلا قناع أنه بمنزل كان هرما خير ينسي بينا أمان إن شاء الله تعالى. وأيضا نولا كون يستعمل مردونغو هرما زباجيزا بالنا بالي كاو تسانغان هناناس تسانا سلام نزمندلين. سكاليو نرجو حديثي مسألة كاو مهم جدا بتقديري مهم. سبب دزلا نوغو كاو غزجريو هريما انتيهاتو كوموي. مسألة كاو يوركاري حديثي بانو يهوسو حرية وهينا ممرو يفانيزو كاو نجونا مصلحة هرما جانب زكي بريفيزا هاي. أيضا نيونجن جو هرماي لا فكرة هي دولة يو فكرة مهم جدا. يا حديثي دو كان نغاري حديثي يو فكرة يا سيداو لسيو يو أكور ريكاو ريكاري حديثي بانو كان مشلياو كوريا سيداو ريكاو كوموري رينجي هرمي أكور انترناسيوناليو 1994 لابرانجي هرما أكوريو yo accord international ikao ija ijei isisindrie ila usawa wa mwanamke na mwanamume, ijai nikeula huria wa mwanamke harima uhayati wansi pia. Yo accord ikao ihansiwane ne Nations Unies kanga reshele yao ranzi 1979 ikanga mshele yao. Wabitali ze daula za konjia harima ze accord hizo ziladhimishiwa zirenge hutua harimazi la sharia shahao shijuali kiana na ila akori internationali ya nyumeni. Tai eshantsongeza ukana ni ambikana ndudini hadisie maudhuinu na boti nawe hadisiha hauraji manati hadisi akthar mimar wakati rai hadisi baadhi ya maulamau watiafijo tipara yani mtungo jweshi komori wakati wandu ikao waona ujahali bimaana kwa tina maarifa heze nongo waruto weza wajisafijo wa ila akhiri. Taib isha kuntongezani na mikana nifanya ambrefu ni virembabi harima ya akori ya sidao inu hindi. Lokana sonsi pia fatra ya mwiso inu mwishieza jiri da harima shiswa shamaore manamshe na manamshe wambakana watawa lulani. Aidan komori hatu na zijao o mahkama zilawana ukana ngapo wanawashe wenda wataha ukana rijohanza wafanyiwa dola za hao za kibinadamu. Tayeb mahkama warenge khutwa takriban manatishi ya audio ya procureuri ya kueleza fikra ukana wa parisa khutwa hamadizo wanawashe wenda harwe mahkama wakotahawaloziwa na bo wapare gendarmerie warenge ze khutwa ikao doza lazim ardingo nisokana sharia shashi komor kashija ruhus ukana tabia haman izo zika. Lakini skanzani ni sahihishe fikra hiyo wa komor procureur ngena haki maana hasomo hama mrungo onokana hasomo sharia shahatu komor shakajareje ye akori ya sida Avola vimu ya reje akori inu ya sida. Lazimi ya reje. Nende angalie sida undu nondo ya isome. Sa hiyo nge ya je ya kadimishe fika. Harima omushtama iwa hatu wa kikomori. Fikira mwasi. Tai. Izo njofanya banu lelo. Ye notin loni yo inu notikao itolo 2011. Ne Nations Unies de lujina. De shekao shapangwa shise komori shendesha tunde ila namna komori wa aplikeo eze akori za sida. Yode fikra al-asasia. Amjo somaze deze bandi. Ikao ye komite inu wakati enda komori wajawa jusaye noti inu ibeho harmoni Nations Unies haula kana komori ila mada ya hatu kana ngara aplike o sidao hau karso aplike sidao. Yo de fikra ikao garjwe hadisi banu le. Toi. Fikra ya mando dokana
sisi lazimu lelewe kana fikira muhimu wakati rakonjia harima e akori inu 1994 karjazinga razamvu sha sisi he mil ye irada ya hatu ka daula ya Komori rasoma ukana ngabo daula za nyumeni zanzozi pangwa harima dunia ngabo mikonsi kaonge unisao daula za nyumeni sisi rende renjia harima ya akori ya sida lidhalika abo efasiri abo ngabo fasiri hindi fasiri abo nga sinaila akor internationali arudi nga sinaila sharia shondani le suala lo jaban wakati kao ngabo sharia shahatu na ila akori internationali kao sisi ngasi mambre harma e akori ila wajiri mukhtalifian esi urengandai hal ngarjo urenge sharia shahatu rirensie accord international au ngarjo urenge accord internationali rapplique rirensie sharia shahatu yo jadal ikaungiyo harima e masala he kanun harmwe ulum siyasiya eke daula wowodo wa hansi ukana wanjie harmwe accord internationali yawe accord internationali yunge joka akwa rahane sharia shahondani mana wewe ka daula do henda wasinye e akorira batsinakana huzingwara zamvu nabo hulikuwa fursa usomeze bandi zilobala nge usinye ka hukubali e akori au kuja kubali e akori yafikira muhimu wanama watukufu wa Komori lidhalika bola zimuri farikishe wanama watukufu mlobala ukana hindi sharia shahatu shondani ne akori ya sidao e sharia shahatu shondani wa Komori sisi wa Komorira kansira shihansi sisi rikaushi hansi handongonda ru muhimu masadiri ndaru muhimu shakopange sharia shahatu ngabo ila urfi ya hatu mkonsi neze mila za hatu ngabo ila sharia shaki islamu wa aidan ngabo ila nas ya sharia shaki Napoleoni rakorenga rifanye sharia shahatu shakomori idanga sinaze ngonda ruizo muhimu ikauzi kaupange sharia shahatu e accord international dokana izo accord ikao zihansiwa ni ma experi ikawe ye fikra al-asasiya dokana wakuhanza wafasilish baina he ye zila mahala nikao siure ngari hansi sharia nabonga boila janibu ya dini ngabo ila janibu ya urf ngabo ila janibu ya akili ya he mwanadamu lidhalika wandu wakuhansi sharia shakisida wenu wakopanga mpango unu wakujua ukana hindi ngabo dini kaunge njiao harimwe masala ya husu ye tasarrufu ya mwanadamu yo suluki ya daula abola dhimuri hensi sharia ikao kasjo separe baina dini ne daula sisi Komori derhenda kanjia harima e akori yo fikira muhimu wanama watukufu wa Komori طيب ili nsijo leta haku harima e masala hii lokana na mangalie mrudi mreje imbabi harima ze archive za hatu mana dizo dingo stekeleza banu watukufu ukana ze archive ngizo muhimu mrudi reje ze archive 2005 henda 2008 hena mnera por yinyanzia lokana waja wandu komite waja wafanya umsharikiano na zila societe za Kikomori zilona ushuhudiane question ya mwanamshe no huria wa mwanamshe no usawa wa mwanamshe harmo hayati wa kipolitiki harmo hayati wa kidezo hayati onsipia wa ili wasaidie Komori wahensi waadilifu harmo masala hiyo umuhimu harmo masala hiyo de masala ya husu za ilaka za kiundume na mrumshi weka fikra muhimu mana wambakana hindi wa Paris ukana hindi harmensi ya hatu sisi Komori yehusuze ilaka za mwanamme na mwanamshe haulaho mtsanganyihano hao ngabo namne kao mwanamshe ngudhulumilo lidhalika wahansi tausiya ukana ladhimu washanjewa fikra hama liyo yo 2005 henda 2008 na mrudi mrejei eke Komori wa hatunga sina ze archive hizo jonkinisha wazito warinikezo amdingwe da haraka maana tutahanilete haku maana ino question kauri hadisi sha dokana bona shie hadisi ya procureur tambakana ladhimu ni John Kensili fanye tawdih ya masala hii طيب
mada ya pili harmwe akori ya sidao ya kuonesa ukana ladhimu wakae hansi wa dusturi ikao ngejo uhifadhi mwanamshe ngejo uhifadhi usawa mwanamshe na mwanamme ngeonesa ukana hindi harmwe rapori balie numero de mada mbili ya nziwa ya balia number ya alif sayo de nombre ya 32 ye fakara ya 32 ndimreje mwangalie ukana ikonesa ukana ndiye dusuri ya iladhimu wahansiwa mada ikaongejo ya dhamana gejo hifadhi yema usawa baina mwanamshe na mwanamume nganzao sisi wa Komori harmwe dusuri ya hatu rihensi mada ikaongejo dhamini mwanamshe na mwanamume wake na usawa wake na uadilifu hena mna wao wafikiri harmwe akori ya sidena mna sisi rafikiri wa Komori rake clear harmwe hadisin bani no hadisi lo muhimu dena mna wahansie mada ya sidao dena mna wao wahansie mada ya sidao kana do usawa baina mwanamume na mwanamshe yo muhimu wa Komori. Pai ladhimu ya dawla hatu wahensi sharia shijon hansi dhamana ukana mwanamume na mwanamshe wajuka na usawa harma hindi dizanogozo nsipi usawa harma maisha usawa harma ekonomi usawa harma siasa usawa harma lola usawa dezlando ngikawa wazusuo harma obinadamu yo fikira mwana harma mada ya pili harma fakara yo ya 33 ngeonesa ukana hindi ladhimu wake mada zijo hansi ukana hena mrikao ngujo khalifu ndongo hamadizo ya hunduwaye hukuma ya mladhimu namwangalia yani ezajiri Komori ukana hindi wajuha mafundi wende harima mji wende wa towe mawidha wende watiji wafanye ndongo hindi ni wazie wambe ukana kesubili mwanamshe ya lolwani mwanamshe abu wa khalifu ila akori sisi wa Komori ka daula raisi amrongo banu masala ya ilmu nsurongo wa santima za hangu mimi nsurongo wa rai ya hangu mana iyo fikira muhimu wa Komori rikeklere harma masala haman iyo masala dukana ladhimu rifarikishe baina daula rifarikishe na baina mikonsi ya hatu mbali na mbali sisi ngarongo wao fikira ya daula ngarongo wao daula tainu ikao injia harima akori rekaze akorizo zo halali rekaze akorizo zo haram rekeze akorizo ngazi wafikianao na zila ideolojia za kidini za hatu au ngizo contre na ila ideolojia ikao si wa Komori dorai amin amambo ideoloji hauswani kana ngamrongo fikira ya daula nsurongo fikira ya dini lidhalika yo masala muhimu demana bakana ideoloji na relewane fikira yondo dono yo fikra muhimu. طيب fikra ya satsen harima masala dokana ngabo masala ilo muhimu ukana hindi harimae rapori inu ihatsi ukana hindi nganzao ye daula Komori wafanyezo fanya henamna ya uzia wake mwanamshe yatsitabishiwa bimaana ukana watsidofanya utamizi ubanguzi warangi wa mwanamshe harima hindi harima hazi harima siasa harimo kufanya ndongo za activite izo zonti pia kabati wake ubanguzi warange kawe mwanamshe au we mwanamume harimo masala hiyo hafikira hindi kwa unisa ukana hindi harimo mada ya 39 ukana hindi nganzao wa Komori wa hensi namna ukana wazie ula ufanya i'tidai ya huwa na washi hahuswe masala ya husungu za ufanya ila kaza kimwanamume na mwanamshe katika mwanamshe katirathi harima ufanyeze tabia hizo yo fikira muhimu wa Komori waonesa ukana hindi na sonzini ya husule kungumanyo la usaidi ya haramaze janibu za wahale bundo la daula wakaya waja Komori wahansi baramiji kao wafanye tawaya waelezo wanawashe waelezo mujtamai wa Komori ye khatari
ikao ekakwa jahanti usawa na baina mwanamme na mwanamshi. Yahusu ya janibu yahusu ndogoza njiana baina mwanamme na mwanamshi. Kanga bjorengwa ze ijraat muhimma harma ejanibi. UNICEF tena waja washarikiana ni societe civile ya Komori yewika 2004 afwan dabo wao wahaja waja wakuonesa zenongo hizo wahansi wakodoto wa manshurat yani papier zio baramiji wakonjomi jini weleze fikra hiyo yodoba na kanzani eleze fikra ukana hindi gabo Komori na mafundi ikaungwa ambao kana hindi izo kweli wandu wanua doja hundu chasisiri do haraya ukana izo warambi yao rika uharaya مسألة سكام هرايا هم كبالي كم جا كبالي لا مسألة ليس بهذه البساطة. مسألة لو كان سيسي كدولة كوموري ريكوبالي الدنيا كنا كوانغاليا كندا سي مفندري هرايا كوارجا هرايا لا وونغوا جوانغاليا كنا يدولة كوموري وسيني مكتبة لذلك أنا نركي كليري وومنا وهاجة لو كان سيسي ريكوبالي أكوري تيزو زهانسي usawa baina mwanamume na mwanamke. Yo fikira muhimu wanama wa Komori. Tayib, ngamwendo hakuma naye akori ngyo inji no ili ni tahe harimaze umahalanikao yuwabo walo muhimu ya husule shetendwa ikao do shajiri Komori shajuha shajisizwa fijo no de ila haki ya husuye mwanamshe harimai kanuni yani ho mahkama ya hatu mwanamshe ngena haki yende ho mahkama yende afanye zilanowekao zimruhusu au na zilanowekao ngejomkinishia mwanamume azifanye ho mahkama o wakati kao hatimizi ila maha yijomruhusu ya kena namna hau yake taraf harma masala ya kisharia yani yajiloze sungwe mrumme yahuze yafanya aqd yafanye ndongo zinji kao ngazinji au harima sharia. Yo fikira muhimu wa Komori. Yo fikira muhimu jiddan harmu masala hiyo. Maana sisi harmu Islamu watu ngasina rai harmu masala hiyo. Wandu wasume sharia wajoshinda warinike tafsiri. Hamadi yodi manamba kana hindi wa Komori. Wandu wako hansi akori ya sida wa yinu wako jua hizo wakofanya yo monsi wao wako jua hizo watahao yo mbili shadokana sisi wa Komori. Wakati rakonjia harmu akorini. Eze akili zatu zikanda o wandu wati ya harme akorinu waisomoje ya akorinu. Yo fikira muhimu suala muhimu ya kobidi liuzisiwa wandu ikao duende sawe daula liyo ataba sainu no wandu ikao wasinyeze akori zino. Tayi harme mada ya henoti ikao donloniyo njorudi mwireje hini wanzongu junjoe dabu ya harme paji ya na sonzini ujwe parse e madaini yanziwa Shingereza, yanziwa Shiarabu, yanziwa Shifaransa harma zelugha shame milioni loni yobanga mina yanziwa lugha Shiarabu. Tayib emada ya sezi harmele erapori yino ye fakara yanziwa alifu ya mando ihansi kana de haki ya heuze ndola bimana ukana hindi yesidao ngekubalio kana hindi mwanamume na mwanamshe waona haki walole yomonsi yabili harmwe sharia wakubalize ndola hizo ekana zitimizize shuruti za ndola. Shuruti za ndola ndazi sideza hatu sisi wa Komori dena mna sisi wa Komori raaplike harmwe akori ya sidao yani amusomwe nasiyone sokana ndi ya tarefu bishekli ntam bitasawi fi lhuquq في عقد الزواج من ناحية القانونية يعني hondo zendola hoshrendi hasharia de kana zitimizize nguzo za kobidizi kai harimwe dola yendola namnaje yonge jo harma fakara ya bili yonise kana hindi nganzao omuafaka wandu wafiki yani ye ulolo ne ulolo ukana wakubaliwa lolane saywa wendola irendi hasahiha awe mahkama lazima ikubali hasiba bunda ila fikra rai sinye sisi kadaula harmwe sidao wanama watukufu wa Komori sijari kansi dojita bisha rijite harma mizingili jiminji sidao nge unesa ukana hindi mwanamume na mwanamshe ngo na usawa
yani wewe mwanamme wakati kaungo joro hawende wasahe mndu mme umlole yo haki ya haho mana Komori sisi ka daula Komori rikubali fikira hamadiyo wewe mwanamme huamba ngodu wasahe mwanamshe umlole mahakama lazima wakubali mana sisi rikubali fikira hamadiyo kadhalika mwanamshe wakati kao huende ngojitashio mwanamme ya ulole yo haki ya mahakama wakubali fikira hamadiyo mwanamshe wakati ujenda wasahe mwanamshe wamekana ngwanzo ya hulole yo haki ya hao hena mneda ula hatu sisi rakubali mana sisi ka daula Komori rikubali hamwaye akoria sidao yude fikra kama nzao na mreje o andu ikaongo ambao kana Komori karja kubali abona mtowe bayani na mtowe papier ne noti yanzi wani Komori kana wabeshena sonzwini ukana sisi rikubali sidao shanga bo madata zinu karina uza aplike iyo ndio nisahao heni mkomori ujohe y'abantu nguto hadisi sha nanonese papier hau yarere papier ukana Komori wabeha harimwe akori wabeha harimwe na sonzini ukana ngabo madata inu bilinda ruzilo harma akori ya sidao sisi wa Komori karnauza aplike manangizo mukhalifu ne dini ya hatu gizo mukhalifu ne sharia sha hatu gizo mukhalifu na ila mikonsi ya hatu ya Kikomori ndio nisahau shamra sijaka nsia hadu hamba fikira zitona nzia hata ana sisi nahnu ruwadu ilm si wandu kao mdungu konsia talia wala dhimuri ihtarimuzi ankilikao nganyibanu rimwambia ni nongo kao ngamjuhura faida nizo izo dizori tamanio sayosha wasije wake mdu ajado toa hadisi kao la yusminu wala yughni min ju. Tayeb de fikra bile fikra sidawa ngalo dola namnaje dola yodo hanukana ngabdoka muwafaka baina wandu waili yode dola ya kweli wakati ka wandu watimizie mahaya kobidi walolo wakobidi walolo ngabo muwafaka ya wandu waili yode dola yode namna sidawa hansi fasirian dola sisi wa Komori rihansi fasirian dola hindi haramu sharia shahatu yo masala ndo jina kana dola baina mwanamme na mwanamshe iyo masala ndo jina sisi haramu hatu sisi sharia shahatu sha arme sidao yo sisi wa Komori aplike sharia isho yo tidena mna wa hansi dola yo muwafaka baina wandu waili walolane mzima kubalikana yeye ngujo mwanamme mzima kubalika yeye mwanamshe wa hakadha yode fikra al-asasiya wa Komori. Tayeb fikra asasi na dokana ngeonesa kana nabo yodio na wakana hindi sisi wa Komori yongeo muwafaka ni sharia ya Kiislamu abadan keti muwafaka abadan mane sharia ya Kiislamu ngiona mawqif harma mas'ala hiyo. Tayeb fikra asasi na dokana hindi waonesa kana hindi harma notino kana hale kamdukonzo ndalole mduenda haono mbaba he mwanamshi ndauno dhoma na he mwanamshi na bwe mwanamshi ngene mahaya yakobidia lolo abo yongio mukhalif ne akori ya sidao kabati usawa yabo yode namna sida wangalia sisi wa Komori rasinye akori yani ketubili wake mbaba haumzazi yake na rai harma masala ya ndola yo ya haho wewe mwanamme yo ya haho wewe mwanamshi nabo yo fikira muhimu wa Komori fikira nitekelezao dokana wa Komori na mafundi khasatan sijam kasim doji tabisha na mbwando zito mreje akori ya sida muisome mfarikishe baina daula na mkonti wa hatu wa Kikomori yo fikira muhimu mkonti wa hatu wa Kikomori mkonti wa hatu wa Kikomori zoza hatu sisi shawakati kazi njahara mango za relation international ye daula hatu imathilisha wa Komori wonze la dhimuriste rekanga joko amba yonge joko khalife sharia sha Mwenyezi Mungu ngejoko kubali yo masala ya daula na yo masala ikao karundu mna wakati mtiti ngarjo hadisi au mzoni mwe halaka ya hatu yenu. Tayeb madonira babkana yesidaonge onesa ukana hinde sharia sha Kikomori shikansi harima masala ndaru ho pangiha darimo sharia sha Kiislamu
Larimomi konsiato akikomori ngena ila namna rarenge experience e sharia sha Napoleoni sha Kifaransa. Sidaongo aronesa ukana Komori ngabo mختلفiano ne sharia shahao ngena ila akori ya sidao ladhimu wa change yode fasiri ya henoti inu waja Komori waja wakoja waangaliye ukana banu Komori msinye akori ya sidao eizo mfanyao hindi waja wahundukana sisiri sinye akori shakartuza aplike yode mana bu mafundi matukufu mlio banu mwishi yao ukana mjema mbakana risomesha rasha Komori hene mruna rinike obahanesha rasha Komori shamba ukana rikubali ukana mwanamme yalole mwanamme au mwanamshe yalole mwanamshe. Sisi wa Komori ngari khalifio ye sharia rashisinye harima sidao wa Komori. Sisi sharia shahatu shi khalifu ya akori ya sidao yode mana waja wafansie notinu vanu ukana Komori ladhimu mkensi mrejeye sharia shahanyu yode fasiri ya henotinu wa Komori. Yo fikira muhim jiddan. Taib sidaongo aronisa ukana hindi ngabo mختلفiano baine sharia sha Komori ngena ila akori ya sida ukana hindi yonesa ukana ngabo usawa wa sinya harimwe akori ya sida ukawa wakubali wake usawa nao wabaina mwanamme na mwanamshe harimwezi hakizo nsipia harimwezi ndola na yabo harimwe sharia shaha waparsa ukana hindi keno mkinisha mwanamshe mkomori ya lolo ukana ni mrikao katisila wahungu ukana abori khalife sida enotinu ibiho harimwe na sonzoni wahansi ukana hindi mwanamshe keno mkinisha ya jitsungulie mwanamme au mwanamshe ya jitsungulie mwanamshe ya mlole nabo yongyo contre naila akori ya sida ukao sisi wa Komorisi yodi zo zanziwa banu kana wa Komori msinye akori ya sida e sharia shahanyu mashihansi msingo shiro nouvelle kamtustehi arelewana wa Komori. Lidhalika yo fikra muhim wa Komori. Taib abo masala ya biliten masala ya bilidok hausuye haki za kienruume na kienruushe harmaze wajibati tena dokana hindi waunisa ukana hindi wahundu ukana hofanya dira se sharia shaki Komori shilomu khalifu ne sidao ukana mwanamme de ko hansize talaka shama na mshe kaju to talaka halafu abonga bo contre ye akori ya sidao ne sharia Komori karja shikuba karja aplike sidao karitsa haure aplike sidao. Fikira muhimu wa Komori sahani nini hadisi njimana mahadisi yo yani nu akori kaunge jorenga wakati sijarjila tiza wakati rijitabisha bana fikra ngio wade ri hadisi wabitali ketsubidiri kensiri doere jiza akthar gartsa hauri rizieze nongozinu sharia shilo harme sharia shatu shikomo shirumilwa abola dhimwe daula hatu mwende mauzise daula hatu ukana mwende wafanye rapori wavehe harimaye na sonzini wawambi ukana ngabo madatsa zinu zilo harma sidao za husukana ngabo mwanamme na mwanamshe na mwanamshe wajojuzu walolane sisi karna ikubali jiheli ukana ze daula za Kiislam waliyo harimai dunia wanjia harimweze akori zinu heni wandu watu hansi ukana ngabo madatsa zinu karnauzi aplike jiheli kana ngojo pasa ze daula zingi za ikao usilamu urumilo harma sharia shahao wahansi mada ukana heni fikira iliyo harma sidao ijo khalifa sharia sha Kiislamu sisi kartia Komori jujori fanye namna hii shadukana na mangalie wa Komori ukana wandu ikao ngwende sawe ye daula hatu ziankili walonizo wende sawe ye daula ya hatu de fikira al-asasiya sukanza nitekeleze na bwe fikira ngio inji wa Komori fikira ngio inji sidao bali ya madazinji za hadisi ze haki za kimwanamume na kimwanamshe za hadisi usawa baina mwanamume na mwanamshe na abo sisi Komori rinji ya harme akori iyo akori iyo ngaziruhusiwo sisi ka daula Komori rifanye mbahindu iparao tahafudh harmaze madaizo au baadhi ya hazo
sisi karijafanya karifanya mana mimi tifanya research zinji harmwe akori inu nja Parisa ukana Komori rifanya tahafudh rizia ukana ngabo madata zinu zilo harma sidao karinao za aplike mimi nja Parisa ni mdulona ngejum kinishiha ya rereye no ilijeri enjeze maarifa node fikra ntiti na tukanzani mwetekeleze ni wa Komori yani wana nzoni wasulidu kana hindi wa Komori ye daula hatu 1994 wa Komori renderi sinye akori ya sida tain sida iloban sida renderi sinye ukana rikubali usawa wa mwanamume na mwanamke harmaze ndongozo nsipi yani wewe mwanamume kawe ujua ulola wandu wa shewane eke mwanamke wanzu ya lolwa ni wanaume wane yo haki ya haki mana yo do usawa ovumbula harma sida ekawe wewe mwanamume ngwanzo ulole mwanamke ola dharuri mbabaha yake wali wa he mwanamke ola abo iyo si haki ya kimwanamke babu ngari mbunguzi zao ula usawa wa he na mume na mwanamke ganzo mwanamke wa ya jiloze ndiza ambao harumwe akori ya sida mwanamume wewe kutina haki utambakana hutoalike mwanamke alafuze tolakizi si hikabo ba abadan ekawe wewe ujotoweze tolaki mwanamke ujotoweze tolaki ba yode akori sisi wa Komori rahenda rasinye harumwe esida donc izon sahao mimi hindi wa Komori wana inu hadisi kauri hadisi kadozinji ekana ngabo mafundi wajuhao wasungoto wankatakata wamba ukana ngabo wanawashe tsawanu wafanya kadhara ndera wa wausi na ware mankasuha tijiwa nyinyi antum fi dalalin mubin manaka mtushinda ufarikisha baina fikra ya daula na fikra ya dini na relewane ndo ya fikra hiyo ekangara ambayo masala ya dini yo masala ndo jina garjo warengar wanike hukuma hedini shekanga rongo wao fikra ya daula wanawashe wenda wajiloza hawa lola mwanamke na mwanamke harmwe sharia shaki daula ya hatu rendara sinye wao ngwa una haki na relewe fikra hiyo wa Komori fikra ike clear sijali jarudi dorji rijitabisha releza wa ila akhir hasibabu kana hindi basi na fikra mbili zilobano na kobidi relewe ze fikra zombili hizo e fikra ya mando dokana ngasina daula e fikra ya bilinga sina dini tsaino e daula ya hatu inji ya harima akori internationali kao yode mathilisha wananti abola dhimuriste izo kao e daula ya hatu wende wazisinye mana wazisinye ho wanze hawo shakwa jazisinye ukana de dini ya Kiislamu masala hedini yo masala ndo jina wa Komori watukufu yode fikira ikawa tukanzani tekeleze bana wa Komori lidhalika mafundi Allah yarda alaikum nizimuna mnikeni ya mjezenife ekanga manzao mziye fikra hamanda inu na mdema tahe daula ya Komori wa mnikeni ye rapori wowo wa yanzi haukana kenomkinishi haukana mwanamume na mwanamke ya walolane rapori wa kuujusa ukana sisi bandi za ujiri harme akori ya sidao si wa Komori karti harma janibu hiyo na warinike papie hiyo wayantahi al-amr sayuda burjombo kana izoko elina mjue mfanye ndo hata kadha tai harma mada ya Kens ya sida wa Komori yaonesao kana hindi heni daula ikawo yisinye akori ya sida Parisa ukana ngabo daula ifanyao mukhalafa wa sidao ndio na haki ujuse dawa washitake daula ila sisi alhamdulillah hata haba sainu rogo makana ngamzionawe zijiriyo Komori kabati daula ende arishitaki sha ekanga bo wanawashi wafanya tabia hamadizo wajua daula wende wahundua dunguze nzia za ushitaki ze daula izo wakubalize fikra za huandu wao warenge wende washitake daula hatu aburjo nje harma mashtaka wa Komori wa kisharia fikira ngyo bana wa Komori ni joko hamba fikra ya ki hamada zinu na towe dalilu ukana
ye daula hatu ifanya tahafudh ye daula hatu yende harmena sonzuni wende wahandi vihamkataba tsao katibatsali nu kana sisi harme akoria sida ngabo bandita zinu zilo mukhalifu ne dini ya hatu zilo mukhalifu kada alafu sisi ngarifanya tahafudh gari ziyao ngeri do hamba mahadisi hamanda ya donc yo fikra muhimu abo satizia harima ya fikra ya sidao amju harima fikra ilo muhimu wa Komoro no giyonge jo timizi harima ya fikra ya sidao sisi wa Komoro si daula Kiislamu au si daula Kiislamu yo fikra muhimu wa Komoro sisi daula Kiislamu sisi daula ikawe mesilamu wa wenji sisi daula ikaw siwa aplike juzu mbabiti tiye sharia ya Kiislamu jeheli ka Faransa daula Kiislamu hoti daula Kiislamu yoti daula Kiislamu na wo aplike juzu ne sharia ya Kiislamu waona ahkam ikaw uza aplike khasatan zilo harmozi haki za kiubinadamu wazirenge harmozi sharia ya Kiislamu wakati Napoleon Bonaparte wakati yenda Egypt hatobali atwendarenge efikhiya Imam Hanbali habalia hende Faransa henda konda wa hanse sharia shahao juzu ya hao lidhalika sisi ka daula ya Komori sisi daula ya Kiislamu na relewo wa Komori sisi daula ikaonga bo maislamu sisi daula ikao siwa aplike juzu mbabititi ya sharia sha Kiislamu na abo sisi ngasi harimaila aya Mwenyezi Mungu kana man lam yahkum bima anzala Allah fahuwa minal kafirin minal fasiqin zi aya kaunga mzijuwao sisi nahkumu bima anzala Allah sisi karsu hukumu kullu ma anzala Allah sisi karsu hukumu hizo Mwenyezi Mungu ya sisa pia ngari hukumu baadhi hizo Mwenyezi Mungu kwa ya sisa na abo hizo Mwenyezi Mungu ya hamba bakana man lam yahkum bima anzala Allah fahuwa kadha min alkafirin min alfasiqin kajamba kullu ma anzala Allah narelewe fikira yumani yo fikira muhimu Faransa yahkumuna ma anzala Allah Komori yahkumuna ma anzala Allah mananga bo juzu nizo Mwenyezi Mungu azisisa harime Qur'ani harime hadisi za mtume ikaunga za aplike wao harima za sharia ikaunga mzishiao bali na bali طيب zabaridi na mbena mnayo wa Komoro manambena mnayo lokana ngasi harima mushkila asasia uslubu ya ufikiri ya hatu wa Komoro lokana sisi wa Komoro dini ya hatu ya Kiislamu dini ya Kiislamu yo dini kao yija harima fatra ya kamuhimu wa Komoro yodi ya tunza ukana kartushinda wa ufarikisha baina fikra ya daula ikao fikra ya hansiwa ne ma-Europeen na fikra ya daula ikao injia harima ila ideoloji ya Kiislamu dobanu wala udziro wa Komoro udziro ngonda lokana kartushinda ufasilisha baina dini ne daula abo udziro yo fikra muhimu dimana ukana risepare baina hizo mbingu ne ardhi jeli kana musanani ndo hambe namna rifasilisha risepare baina za lo winguni ne zilo harima ardhi fikira muhimu wa Komoro zabari hindi kaukarna ushinda so ushinda ufarikisha harima janibi lokana ya dini ya Kiislamu juzu ya heta queen ya hayo juzu na ilaina mudhaji ya kupange dini ya Kiislamu ngabo janibi ya kipolitiki uhari lidhalika ngono silamu ujamaka kabjaka daula si hamba waka faragh siasi mtume hahansi daula Madina uislamu ujamaka ujahar mashe le jazira la arabia kabjaka sharia kabjaka kanuni lidhalika waja tashria waja sharia halali haramu sariq wa sariqa zani wa zania wa ila akhiri ze tijara ne ze riba ne hizo ntipi yo fikira muhimu uislamu ujau par savarfi kao kabjaka daula uhansi daula mono mtume ende hansi daula Madina
Uislamu ujaharma wakati ikao kabja ka sharia hau mahalanisha wajilia wahansi sharia yo fikira muhimu de maana mbokana ngabjuka uziro sisi maislamu kama islamu rambikana risepare baina he dini ne daula izo deziri hundao Komori sisi wa Komori karsushinda ufikirukana vanie daula hatu inusi daula kiislamu shainu daula kwamba daula ilmania wa Komori de fikira al-asasi na abo ladhimu mafundi wa hatu mkensi haupolevu mtwalie fikira hiyo bayo fikira muhimu jiddan harima ze masala hizo anjomnikani fikra asasi ya satse na kanga jo saidie mafundi ikao yo jani bihe mdu ikao hasomwe tarehe ya heze dini de mdu yasoma ila falsafa ya hedini ujo shindara mbo fikra hamadio heni dhahira thaqafia heni mbahindu ikao ingyo jani bihe thaqaf ikao la dhimwire de hedini la dhimwikena ndrongo muhimu saura bikana ila dini si yo hansi kana ngabo ile ko para el haddil adna zendongo nguzwe kaula dhimuzi pari hani harima dini si hansi wa mabaki ya mararu ngabo ile had ikaudi ya hambani oka nguzo ndaru ngabo zikoka nguzo nne ngabo zikoka akthar ila hanane eze nguzo ikaula dhimuzi pari hani ekazi pari hana harma dhahira thaqafi rambikana ila dini hindi handani nganzo wake akida yudi amano bimana kana wake mbahindu ya iman wandua amini ngabajo amini kana nyansu ladi ya waumba yo imani ya hao ngabo masila wajo amini kana Mwenyezi Mungu de ya waumba yode imani ya hao ngabo wajo amini kana zembe zilade ulade Mungu wa hao chiva wao onsi pia Buddha ode Mungu wao yode imani ya hao ila dini kabo imani ya bili lazima wake ibada swali siwenda msirini ngabo kwenda ndo wadoela mahendosi mathalani winchi ze fikra hizo zonsi pia yararunga nzo bakemba bikoma kisa kaunia dokana ijeshere ya dini leri ni ketafsir mwanadamu halanda hubi ya muumba ye kauni inu ye ardhi ye miungu na mimea na hizo zonsi pia irini ke tafsir zendongo hizo zonsi pia kaze ndongo hizo zipari hana harma dhahira thaqafia si wambakana ila dini donc ngabo dini kao yo enjiza mjumaze fikra hizo kejonjiza akhlaqi ngabo ijonjiza janibu ya kipolitiki janibu ya ekonomi janibu ya ki na zilikuwa kwamba deze value za kipolitiki na odo usila mwahatu wenjeza harima zila ndongonda ruzila de akhlaqi deze politiki deze sociologie deze ekonomi izo pia ngamjozi parsa harmo usilamu lidhali kiramamkana usilamu wo shamil yudo banukana sonsi pia wa Komori walio mafundi kamtsushi na ufarikisha kana banu karti harma daula kiislamu kasi harma daula kauti ya kiislamu daula kiislamu wakati juko rumaze ndongo hizo zininda zimuzikaye shasisi ngasi harma daula ikawe daula ya kiislamu narelewane fikira hiyo manezi hanse sharia shaheda ula hatu sido usilamu bahi shangabo zila urfu za hatu ngabo baadhi ya sharia shaki islamu ngabo shila sharia shaki nasar shaki he daula shi faransa lidhalika abu karsi harma daula kiislamu kamil wa Komori yode fikira al-asasiya tukanza nimtekelezeni طيب لسؤال ngilo banzabari ndema europea washinda wafanya fasl baina dini ni daula dokana ye asli ya dini ya hao ya kimakirtiani kabjaha sharia wa Komori hedi mrikao hasomwe dini ya kimakirtian ngujo parsa kana ye dini ila kejaha na sharia maana yija mtume isa hajaha hundunga bo daula ya kiroma de imperatori ya kiroma ya ka Palestine haja hahundunga bo daula walo sharia lidhalika yeye hakana janibu ya he akhlaqi na mauidha ni mrikao hasomoye injil ujo parisade mauidhatun ala aljabal
ye mawidha ya Mtume Isa yaitoa wakati kao hakarma jabali, na hiyo mawidha muathira jiddan, mawidha kao muhimu yaoneso hayati, yaonese namna mwanadamu yako bidia kae wa hakadha. Yodi maana asli ya dini ya kimakritien kabla sharia yeke njiarmo uslubu ya ho hayati. Yodi banu kana washindi wa separ. Lidhalika sisi armo science politique si wangalia kana hindi keno mkinishi hawewe dini lona dini ikawe asli ya hao kabati sharia kushindi ufanya fasl baina he dini ne daula uje ufardisha ula mrikao ya dini ya hae giyo juzu ne dini ne daula no hayati wa ila akhiri. Khulasati الكلام na kanzani wasuli harmwe fakara ya msuini maulama watukufu wa Komoro na mwelewe fika ukana panu sisi daula Kiislamu yode fikri yaman abili sisi ngasi harma daula kiilmania hasiba undongozi nji moneri baifanywa Komori. Daula hatu yofanya taamul na banki, daula hatu yorenga ze empo za hewandu wa huzawe mvinyo welibe wa maisilamu wafanyo hasi. Daula hatu ze ndongo pia otorenga empo, unelewa. Daula hatu urenga kurudi harimaze banki dauli orenga dene. Daula hatu upara na wezo pia ngazi njao harima falsafa heriba wa Komori. Abo karsi harima daula ya Kiislamu wa Komori na ikaramba kana ngasumao daula Kiislamu. Taib yafikira nanzoni wasiliba nuhindi tena wa Komori. Dokana lazimuri separ. Ukana sisi karsi harima daula Kiislamu. Yomozi. Ya pili, dokana sisi mafundi na mkeravi mdoji tabisha mwerejei harima zenotika ngazitekelezi wao za husuye daula ya hatu Komori doshashi. Mwangalie na zila notika ngazitolwao haula zila akori ikawe daula hatu wazinjia. Na abo banu tena ngamtsawe daula hatu Allah yarda alaikum kamwende msinye akori yobonze na mzisise harmwe journali na mwambie wa Komori kama ndenderi sinye akori tazinu sayo wa Komori wakena ilmu nizo sha risijaba sainu sisi ranzori fanya research rione zila akori za hatu rendenga ziparsao harima majournalizi ndo jina shakartu ziparisa harima majournali ya Al-Watani ya hatu la Komori. Na mtuangalia akori zinji kao sisi wa Komori rizinjia kamna uziparisa harima journali ya asasi de journali Al-Watani shabunga mjozi parisa harima majournali ndo jina. Yode fikira nsukanzani tekeleze banu nje kanzani tekeleze fikira nje kanzani kemnde شيء مهم جدا لتحدث دمنا عن فكرة يا سيداو وأيضا الفكرة هي الدولة هاتو هي دولة كإسلام أو دولة كإسلام. إلى أن نلتقي في قراءة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.